Hadian baka District Council yang baka 15 Finance Commission arjar po way kalamang tengka hadu arklur tengka bansinai ke supermarket hariang do lasaki bamanta ke jimpetrai ke yo kalaya sakmat badla antat bahapo asnem panla ban pendek noyaka hagajikan berba spingshon mauli Finance Secretary kalngam nong try multi-purpose cooperative society uloong baka ni ke scheme kawan nak ke agency lang bau MDC ke than ba jigur motong badla te ya ke yo hagajaka jung society ke badan hasanda ke yo yang do uloong baka jingyo ya ke scheme leng baka District Council kan salong ke jingku ke bakrau pai ba bakin yo bani di thi de kimar ki mata ha ka te ke jaka bat kumjuru bunwara ke jingklu ya ke yo deng do dak ba penlong ru ya ke jaka penyeng kali ha ka te ke jaka bolopan pauru ka de ke sin ke beningkong bagi yo ya ke supermarket hapo ke motion road civil subdivision kali ke de ka jaka jong ke society kali ka building bangi ayo ban sedang mentala kumba live night sau night kani kalong bang iyo ye kani ka scheme lembana ka council na ka 15 finance commission dong arjar aku way ka ba layo ye kani ka supermarket ni po yang do ye kani ka supermarket kalong kani ka jaka kalong ka don hapudeng jong kani ka iyo yang do ye ka along ka way ka jaka khi ka ba la khamya ya kani ka mosul solution ye lengba kani ka supermarket ya ke bingilayo longbau nu MDC jungi ba jikur matong kalong saga jingtoi subun ya ini gene gadong gathang ni hamtame baru ki shareholder jongka society mengidon ya ka banpet ya kene kam ha na mtabat pilihan sapang kene society na kaliang jongi society kemud bangila sngu komen bangi sngungu bat pempal di semua yau MDC hakaba terus ekspor beras ngap ya kena jadi empat jongi bat hakaba ila punyo ini kena ka supermarket kaba arklur tika na kaliang jongi society nimla su nim ong kunupat he stang geding semongu ndai sekoi pat isutna tu fiti na kaliang kedodosan tuan ya kaban ya untuk ini hakene ka jeka society yang mangdo tegene gede jeka society kini kiying kabang ilayo man senang ni kalong kayo jong society kabang ilaya sponsor lang baki sa kini ki shareholder jong society ban senai kini kiying tentang ilayo ban senang ni kini society ban senai kini kayo nila kumba sansnem rifnem kini ilayo ban punya ya kini kayo kahat nang ta kini kiying kabang ilayo ban sedang kalong ba kila nang ya seprang berkatai kabah empat donying rong ila ya keren na KMC jong ka society ya kabang ingin sinano itu baru bahkan kenduk bahkan ka supermarket ya terlayu ng council bahkan ka jaka bah pedeng kabang layo ban sinay kani ka ying rong ila kan di kut ban kut na kani ban long ka parking kani jaka baru kali kini ban yang ni pedeng baru saudong ya kani ka jaka kan saudong ya kani ka madan keberah ni talong hidupan na kaliang jungi le silang bahkan ka scheme bangina ya keren ru ba habang iyo bila do bansinay kani bagi nang terpadu council bukan nang ai biang iki scheme nek mang nang penhe iki supermarket iki yo sedang